Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 22 июнь 2025 жыл. Токмок мал базарына келдик, достор. Туғандар, каналды колдоп, тырс-тырс лайктардан басып көрүңүздөр. Арды эмесе уй базардан баштайбыз. 185 миң сурап атат. Алган жок, сурап атыптыр. Ассаламу алейкум, байке. Канча бул уюңуз? Баасын айтыңыз бир. 165? Мынаки, желин 4 өтөң иштейби? 4 өтөң иштейт. 165 миң сурап атат байке. Туган. Азыр бул экинчи туут, Экинчи туут, мына караңыздар, тугандар. А бул канча? Биринчи туут бу? Биринчи туут. Машалла. Чоң экен, аябай. Мынаки. Доңка бар деген. Бул эме канча литр берип атат? 15 литрге гарантия дейт. Мына достор, тугандар. Биринчи туут өтө жоон уй экен, бирок. Караңыздар. Баасы канча дедиңиз? 165тен. Номер калтырып койсоңуз болот. Алам деген бир тугандар болсо, балким. Калтырбай. Макул. Рахмат анда, соодаңызды берсин. Соода болдубу байке ушуга? Болот. Канчага бербедиңиздер, реально? Берип атат. Көрүп атасың сен. Жакшы. Бирок уй жакшы экен. Канчага мындай сурап атасың? 140, макул. Рахмат. Мына ийгилик алган адамга дагы, саткан адамга дагы. 140, 140га берип жатат экен. Мына соода болуп атат могутта. Киндиктүү уй экен, музоосу менен. Канча экен? Баасы. Канча? Мына соода. Тырс. 103 бери дейт. Айтпайт бул жакта кечине. Баасын. Мына мондай уй экен. Музоолу. Караңыздар. Мына желиндерин көрүңүздөр, токмокто. Азыр сурап берели эсине. Байке, канча сурап атасыз? Ошону айтыңыз. 200. Бул 200. Бул 200 миң экен. Соода башка жакта болуп атат. Достор, кеттик анда эмесе. Каналды колдоп көрүңүздөр. Канча, балам? 270. Музоосу эркекпи? Эркек музоосу менен мына. Өтө багы. Искусственный болгон окшойт, Караңыздар, достор. Алато пародасындагы. Чоң экен мына, көрүңүздөр. Мына желиндерин караңыздар, аралыктарын. Өзүбүздүн жергиликтүү уйлар экен мына. Сен сатасыңбы? Телефон калтырасыңбы? Калтырайм. Айт. 058 129 855 жаш бала экен тугандар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Каякта болосуң? Район. Чапай. Кегети, тугандар. Кегетиде. Мына соода кызуу навестин астындабыз биз. Убакта чоң уй бар экен тугандар. Караңыздарчы мына. Байкеден сурайлычы. Байке, ассаламу алейкум. Баасын айтыңыз, баасын. 210. Желиндүү экен. Бойлуу экен, байке? Канча литр сүтү бар ушунун? 25тен өйдө бар. 25тен өйдө. 4 өтөң иштейби? Бүт бар иштейт. 4 өтөң иштейт экен. Канчаны тууду байке? 4-түнчүсүн тууптур мына. Номер калтырабызбы? Мындай 0705 менен 34 69 10. Бир эле башпы? Бир эле баш. Жакшы, могу да жакшы экен. Бул жакта да бар экен. Токмокто бул бар көп экен бүгүн. Караңыздар, бооз экен. Өтө чоң экен тугандар. Бирок эси көрүнбөйт атат. Рахмат байке. Бул жерде сатылды. Биз жетишпей калдык. Кайсы уй кетти, сону да көрбөй калдык. Мейли. Кана байке канча баасы? Эне бала. Уже алдым. Канчага ушуну алдыңыздарбы? 144 болду. 144. Музоосу ургач экен, Ургачы 144. Буйрусун. Мына 144кө алыптыр. Алынган ба. Мына ангус тугандар. Ангус экөө бар экен. Ангус кимдики экен? Достор, мына. Эси барбы жигиттер? Ангус кимдики? Сатылдыбы? Канчадан? Сатылып кеттир могу. Музоолу ангус бирөө калыптыр. Көрөлү. Сурап тугандар. Мына. Канча экен баасы байке? 160 дейт сурап атат. Тигини канчага саттыңыз? 265.
235 boluptur. Mına 160 eken mına. Boğaz mı kısır mı bilmeysizmi? Bilmeyiz. 4 ay turdu. 4 ay turdu. Dağı var mı şular? Uşundaylar? Nomer kaldırıp koysanız bolot. Жоқ, алар сатылбайт. Satılbaydı da? Meyli anda. Soğudanız dersin. Бұл жақта бай көшті көрген өзіміздің жергілікті ойы. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз? Қанша сұрап отырсыз? 140. 140. Sağan mı? Sağan. Kaça litre sütü var? Bir günde ошол 18 litre berет. 18 ertemenen keç he? Bir Ertemenen keç bir günde mına 18 litre süt berет eкен dostlar. Qarаңызlar. Jelinlerini görüңүздөр. Төртөөтөн иштейт э? Төртөөнөн чыгат. Telefon kaldırabızbı? Je mınday satasızbı? Mınday eli. Bir öyle de. Ha, ma. Sodanız versin. Bir ile başken tuğanda. Dostlar. Bunu. Kaçıncı tut bay kasam bile? Bu ikinci tut. İkinci tut. Hazır koçuda sağ ne? Sağ. Buna jelinleri. Төртөөдөн иштейби? 4 işte. Kança litre beret? 13 berет. 13 litre süt beret tuğanlar. Buna densoluk jakşı. Gepşep turat. Bağısıçı. Bası 118 ke berет. 118 mingge beresiz. Mına uqtuңuzlar tuğanlar. Dağı tuş berет. Dağı tuş berese. Mana saapta görgөн eken ertemenene. Soda boldu bayke. 200 sattım bir öyle kaldı. Bir öyle kaldı. 200 sattınız. Bugün pazar jakşı eken. Aa, men uylarım jakşı da ошо. Negize? Nomer kaldırıp koymuş balkim. Номери жок эле кетет. Ya. Номери жок эле кетет. Ha nomeri жоқ эле. Mına tuğanlar 160 ming. Surab atat. Dostlar. Boğaz bu. Kança? 15 günde tuydu eken mana. Kançançısın tuydu? Üçüncüsün tuydu eken. Jelinde uy eken bro. Kança litre beret bayke tuğanda? 20? 20 litre beret. Ya. Жақсылап da olsa 25 beret he? Dostlar. Бұл байкем алыптыр негіз. Кеттік андамесе. Reklama için, jarnama için 0707 388 350. Ayrılsanızlar болады. Bayke kançamız olu? 150? 150 dey. 150 dey. Kança litre sütü var? 15 litre sütü var. Төртөөтөн иштейби? 3'ü. 3 emçek eken. Жақшы кен, he? Soda boldu bayke? Жоқ. Bol elek, he? Sodanızı versin. Semental kança? 160. Mana. Semental. 160. Hazır kuçurda sağ mı? Sağ. Kança litre sütü var? 10 litre 10 litre geçeyim beret. Yok çoğu eken he mında. Kançançın tuğan? Müyüzün qarağın. Anı bilbeyse. Telefon kaldırabız mı? Ya. Telefon. Telefon kaldırabız mı? Ayt. 700 He 0700 02 74 77. 74 77. Mana şu semental eken. Çoğun eken bro. Aldın mı tuğan? 120 deybi. Koy kaldı. Soda olattı. Soda oldu. Kança oldu şu? Bağısı. Ha satılgan yok mu? Satılgan yok eken. Kança eken bu? Enesi mi? Kança bağısı? 130. 130. Muzoz çoğun yok kaptır he? Kançancı muzozu bu eken? Ya, birinci tutul eken de. Buna 130 deydi, jelinin qarağızda. Nomer kaldırabız mı? Aytınız. 708 0708 he? 93 93 83 83 54. 54. Kança litre süt var? Beret tor muzona süt var. 10 litre beret he? 10 litre beret eken. Aha. Mana tuğanda. Bu ayakta da bir жақшы uyup turat. Görölüçü mü lan şu uyudu? Sırayla. Bayka assalamu aleykum. Kança uyuyorsun bas? 120. Kançancı tut? Birinci ile tut. Hazır sağ mı ce boğaz bu? Sağ ne? Ya ikincisinde boğaz. İkincisinde boğaz. 120 dediniz. Ha bu muzalı uyuyorsunuz kança? 115. 115. Özünüzün jergilikti. Uylar. Muzas urgaçı mı? Urgaç. Bu kaça litre beret? 10 litre beret. Telefon kaldırasız mı? Yok ha? Maqul. Telefon kaldırılbaydı eken dostlar. Kettik anda. Moy kança eken ya? Jigitler. Bağısını aytıp koyç. Ya. 130. Mana. 12 litre sütü var. Boylu eken he? Ya. Emeçi.
Qanchaga berasing bunday? Bo'ldi soda. Bayke men soda olyapti. Hozirmi? Bo'lyapti 115 ga. Ma'qul endi. 115 ga bo'lyapti deydi. Bir tug'animiz. Bu yoqda ko'rib o'tadi. Muzoli u ekan hali. Qancha so'rayapsiz? Ba'zi 160 ming so'rayapti. Bu yoqda baykem ko'rib o'tadi. Ne ekan bayke? To'rtondan chiqib ekan? Yaxshi. Ma'qul. Ketdik endi. Bu yoqda da bor ekan, do'stlar. Qancha ekan uy? Baykasi, ba'zini aytib qo'yish. 135 ming deydi. Amerikan takmosh men. Birinchi tut. Hozir bo'z bu. Hozir bo'z. Bo'z birinchi tut. Sağ. Qancha bo'z? Qanday sağ bu birinchi tut bo'lsa? 85 ming. Birinchi tut. Birinchi tut deydi 85 ming deydi. Qaysi targ'ildimi? Qancha targ'il? 125. Mana 125. Bo'z bu. 4 ay bo'z sağnikini qancha litr beradi? 14? 14 litr beradi ekan. Ha, bu qancha? 115. 115. Bu qanchанчы tut? Ikinchi tut. Ikkinchi tut ekan, 15 litr sütü var. Nomer qoldirib qo'y. 0708 84 55 85 54 85 ekan. Ko'rdingizlar? Aka, buni aytchi, qancha litr beradi? 15? Ha, 15 litr beradi. Qanchani tudu? Cho'ng ekan. Bu 3-chi tut. Bismillah. Bo'lmasdali ancha qasang emas, muzlar ko'rinib turadi. Ha, Bunisi ikkinchi tut. Bu ikkinchi tut. Qoldi. Qana? 3 bosh uy qoldi. Soda qanday soda? Soda xudoga shukur. Bo'lyapti. Bu qancha so'rayapsiz? Bu 120 minglar so'rayapti. 120 ming. 5 ay bo'z, shu sütdü. Sütü 5 ay bo'z. 12 litrine garanti beraman, hatta 15-16 beradi. Beradi. 4 o'tang ishtaymi? 4 o'tdan ishlaydi. 4 o'tang ishtaydi. Mana ko'rsatib qo'yish. Ha, mana aka. Buz chiqadi ekan. Nele jelni yumshoqligini aytdim, mana kanallarini ko'r, вообще uqmush, mayang batib Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Nomer qoldirib qo'y. 3-chi qaysi? Tak, 3-chi tetek ishtaki bor. 105 ming so'rayapti. 105 ming, 15 litr. 15 litr sütini garantiya deydi. 105 ming so'rayapti. Hozirgi uchurda mana ikkovini tartib Hozir 3-chisida ko'rsatamiz. Nomerini qoldirib qo'y. 702 0702 770 770 718. 718. Bu o'yinni sahab ko'rch. 115 ming, ama bu 135 ming. 135 ming. Bunun da jelni yaxshi. Bu 15 litrine geybildiği mene. Mana 15 litr. Bunun da kanalları sonun 3-chi tutuy. Mana 3-chi tut. Qana 3-chi? 3-chi bu alavı. Bu ala. Qancha dedin 15 litr jönele beradi. 15 litr 105 ming ile doğdu. Boyu çakanırak. Ha. Mana. Chaqani ushul bo'lsanda. Yani da sağ. Mana ke. Sahab ko'rsatchi bular. Sahab ko'rsat. Mana. Jigit. Chala berasizlar alam degan bir tug'andar. Qana? Hop bismillah. Bunu kadar son. Kishne qatroq achig'i, biroq ham o'ta emasda bunday. Bo'ldi. 4 o'ynatang chiqadi ekan. Biz. Qaysi rayonda bo'lasiz? Isg'ata rayoni Sintash aylida Sintash aylida bo'ladi ekan, do'stlar. Mana. Chalaveringizlar. Chalib, dastavka qilib berib qo'yasiz, ha? Dastavkasi To'qmoqdan. qalasa da boshqa mal olamiz desa da tavib da beramiz ular. Mana ke. Buyursa, ha? Dastavkasi da bor. Barda bor. Sodang bersin. Shunday bo'ldi, tug'andar. Qo'ldan kelishcha ko'rgazdik. Yemi biz menen bo'lib, etap menen ko'rsatamiz. Muzollarni, jilqilarni, cho'g'i. Biz menen bo'lingizlar, tug'andar.